Eimi supporters ayo yung mga hoy tayo bituin malta mo supporters walking and Uve Eimi dimzengin ay hoy apa tan tan give those say no so pa nas em mo Okay, welcome back to kami video set tuni khwa Peren league na tuni la news lagi mana din KUKI FC tuni first na tuni amas pen opening amo na pe dihun ja so pai tablo in ball na hono thunum te ni be 22 azon pen hi sai tan te okay amun hi la hetai ka thong tai thanop no umjeng ka aveven miam tam to gar tam to na Eimi te na pe de na ye Eimi ho ki tamen la ai iti ni le pe wa iti off du ham ti la ai san so ge na chule video hi thanom ta hin ve ven lakin na hoi ta vlog na la the chana kin bol de ichi gang hi tai o miam dim zengin Eimi supporters so lang mi bul lang ha ku tua he lang aning lang ka chi din o Eimi ho sang chin loi hon nung ka zui de o hoi ta okay bypass ball ready with it thank you hay mo lang sa ka chido mi yung dimsing pinu ta nin ball hun tu ni nga ho mo min lang ako na kingaw lang ako na hin cup de ngi zot taw ve alang ai mi ho dimsing hin ai ta hin cup du he Eimi supporters so hawi hoi kalaw din Eimi supporters so hawi yung mga hoi tayo bituin malta mo supporters walking and Uve Eimi dimzengin hoi tayo in ball di ho lahi account ho in zep duhin nasata Eimi tam mo zeng tabang he tanuk min kipun khom hita he kipum kholsin kipum khom chil de he guys okay to ahe mo sab tui ana khawe to do lang ato ho jong min supporters ngan hiwin ta first half lu dio ma hiwin na no khawe ka to no naltahin bol duhin thanum ta bezing to Eimi yung dim ja aning li ai na Eimi ho dim jing ho so bite ho nga jong Eimi ho nyan bol ma Eimi so e tu ni na satahin bol duhin be chiu de sai win oi lu tao vậy ang gang lu pan tao ni ang chempai do tai Eimi ho tai to aku cho Eimi ga vậy ta cho Eimi ho na pe pi do PUITING FC ki to tho hin pan ni ta cho de tai mi ami mo sep ti ya to na wa nang la no mi min ai mo ta ma ta supporters so dim zing lang ai mo supporters so to he la to dim set zing hin chi mi thanum ta na pe o chi o hite ro ki pan di hetai okay pan ni ta ni ga pe wen 52 at Koima by Sri Kango Se Hansing, the chief of Panjang Village as the club owner. They are the runners-up of the NSF PUITING Marcus FC Trophy, versus KUKI the FC Royal Gold Cup pan di tayo 2004 as the quarterfinalist, and the quarterfinalist for Royal Gold Cup 2006. Ladies and gentlemen, give it up for both the teams! Yep. Bao tao. The referee for today, Mr. ini ka ball lại jo ding ka Takes a look tama at ka his la watch. ding live ball ka di And there we go. The first whistle of wa ki pantai शुरू हो गया District Football League in collaboration with the new Jaluki thì Queen Super League. chim As the pan tàu captain về by the former champions, number 10. thì sáng hay là không chúng cả bộ đôi hết aku payeng aku payeng amui payeng ke cik mo ko Was somehow looking for the true goal, but it is intercepted by the man in orange and black. Ball with PUITING.
Eimi hon an no le azing wen ngambom kaltungo tot kaltitang an no le azing we ngambom kaltitang sote le kaltitang esa sayang switch tu gula tanga free yang ji ki ve den taw bi thu tam la khu zing wo ta la nga bo ginot zing we Eimi ho ka wo long pe lo pi la iti tam is the captain number 10, Mr. Ko boy no Former champions finds the player ready. Hoy azing sang kai boy KUKI boys TV. corner long mo we mo la nga So here's the captain, ja tho we Lalo Reyang, with this corner. Can this be the first goal in this match? The header is there. And the man in green se keeper pa cho with a little tussle with the striker, and referee tells him, cool down, my boy. And the game is ready to resume from the left back. Looking for a quick pass, one get it. Here's the left footer this time. Oh, that was a chance, but the field will somehow get right. di wa re Number 17 up against 9. Number 9 keeps the ball, both players on the ground. force of ki chain ang to wen na music a tha je wa chu copyright di ya ji a zo voice record na kin se to tan hi jong le kho bon ka ki chi mu an na len a ki thu le wen bi ho jong lung ha dai putin ha ve ki nop jong le sigi ve chas in lai wen na liga hi jin na all mo lovin sport jing te ti chu avel ve la kin se tan te no me ki chi me for soft time dal tawen kitawe mana sa tai pe ki do tai an pe ki do tai for From soft right to time left, wearing the blue and white jersey. If you have just joined us, is the former oi champions mi ho hin wearing the orange and long black. ho hin They will wala lan attack just from pahin left zo to zo right. offside na khat na alalo i mo lang khat akum mi long han na to ai ki chi de tan mi long lang pang tan itabang bangam thima thep lo zo langkai lo he do di tai okay pan chep chi pan ke tan tan bol leo pha chu kino da le pha There's the KUKI boys building the game slowly and steadily. That's a good push, and Kenamdi was eager to pounce. Eimi, can Eimi take the shot? Oh, brings 3 defenders to the ground. xếp lôi ta long ga ki la diang On this inaugural match of the second edition. bôi lo chep den di yan cho bôi he Defender doing everything. la bang bi ya la bang lo pe big fan na sa It's the free kick to the champions. Captain in no hurry to take this free kick now. We're at the dying seconds of this game. It's given the champions the edge over the club. Well, can they still get a goal as a consolation? Tay bỏ mày bula tan tan ge zo sin ha chao bỏ mày xem mà We have a winner here. bây giờ đúng không? Những ngày diễn ban tiếng này hát thâu đuôi.
scoring. Mo lung ni havin lang na. Gave away the lead, took the lead back, and were able to keep the lead. Pe. Tim la kha vel ghanin din kha vel gino mong dia hi Did well. Nhiều ngày You know, at one stage of the game it was 2-2. PUITING FC with all their experience, the likes of their captain, Mr. Eimi, can be ni mo hong tao ve mi wa la dim zeng to ai pa ai mo dim na chi du tan kha vel gino ben ai mi wa pe chai lo thing hu ni lang ho ve tao thing zeng a heo zong naก็สกิเลงดูตานี่บางทีเราจะจะสอนหลังไก่เบสนะไปลูก็จีดูตาเฮ้ข่าวเนี่ยมาบ่อยฮะตั้งเอาลงซ้อดิมซิงไงนับปัดล้านนะมันกำตันปูวินนอผ่านวินก็จีดูตาKaos bang ha. Biang thing itu. Hung lihat tawin. Tuai. Ilang zone hung tawe. Tua Ben River FC itu. Zo le careful kan non tua. Pe di ho. Parking at gari puli. Ai mi ho ki ai mo chang an ai mo parking na. Na gari hung duhin. Tua ki bai na ka chi. Ga bai na hung sia su. Ka chi ki dan. Mito sa panakunin chay zan ye na beo te lutin ban te la in bo ki tho duin hat tho duin ting về chỉ thật lâu đua mà ngồi em hôm lại có lo rằng không beo về sự rằng cái bôi em hôm nay thiêng hôi hay ta muốn chạy chạy nè có rất là kẹt phật con FC đó bên Rio FC nên dẹp đi. Nó vậy đúng không? Ok. Không kia tao bên student pang kapu bên na. Ai mi học gul ngain bukan nó bố về. Họ hay gul ngai le buin. Chú. Cái gì nào cái gút nào thu pia hiền na, nụ na hiền. Tua lik hiu à, mua bên. Tua ấy. Lấy tam tapi ini là bên hạt thu đến lùng nhau bầu thì. Cái bên nó mình ok là bon chan bye bye.